Isizwe sikaPhunga noMageba sila webandla lenkosi sila ubani la ubheka icele noZimdolo sila kubheka icele noZimdolo akuphelile kufanele ukuthi silungise la kunengxabano ekhona la kunengxabano eqhubeka la phakathi kwalabantu bobabili uZimdolo ngokwami ukubuka indodakazi le usisi lo waye right ukuveza intukuthelo yakhe be right uZimdolo ukuveza intukuthelo futhi uhlaziya kahle uma ethi lamaphoyisa have investigatewa nini kuphenywa nini waye ngaso sonke isikhathi kufa abantu amaphoyisa angaphenduli phela amaphoyisa wanikiwe ithuba lokuthi ayophendula enkantolo ngokufa kwabantu kuvele kuthiwa hayi yibona ayilabo bantu abadubule eqala akasekho umuntu ozophikisa because bacishile ufakazi le system yalabo baba amaphoyisa ngikhuluma ngamaphoyisa laba they've been trained now to manipulate the system to hide the evidence. That is why they shoot to kill so that no one will go and stand before the magistrate and answer as bafe kanjani labo bantu. Sinama-camera amaphoyisa ahamba ngemonto ezinama-camera kuma-dash camera nani. They can never show that. Ngeke bekuveze lokho because they know ukuthi uma kungake kuseshwe kuvelele lama-camera bala kuma-dashboard emontweni ama-camera can tell another story, so they hide that. They are trained to kill freely. Lo unelungelo lonke lokwazi ukuthi abafowabo bafa kanjani, unelungelo futhi lokubabhlungu ngalokho. Lo esikhundleni sokuthi aphendule umbuzo ubona ukuthi makamhlasela ambize ngenja, umbiza kanjani umuntu obuzayo ukuthi amaphoyisa aphenywa nini, ebuza wena bese ubona ukuthi uyinja uyakhonkotha suka wayokhonkotha ukufundele lo muntu kuba lapha ku radio namuntu ndini unamaphepha unama-degree okwenza lento ayenzayo cele awunalutho wena waba ujenene owadonsa nje politically wayofaka lapha kwathiwa vele lapha emaphoyiseni sifuna isidomu bafaka wena isidomu esikhulu. So le kuzomela ukuthi ifike esiphethweni, kuzomela ukuthi ibe nendlela eqedwa ngayo le kuzomela ukuthi iphele.